Mwena wa Gitembeni, barabara-ini ya Meru guka Nairobi, niho maabitha NTSA marambite mutego wa kunyita matereba ariu. Frigiceni ino, ndereba uyu wa rori ndanerisha mutego na mahite matirario gutwara ngari ari muriu, amu ni arakuite njohi Makiria ngari-ini yake. Angi a matereba makinya hakuhi na haria harambitwo nyambo, no gwithara maretharaga guku matekumaka ati ni maraiga mioyo yao na huthiri ari angi a barabara ugwati-ini. Angi nao marageragia wara wa gucenjania giti na athii aria marakuite, no wara wao urahithukio. Murugamiriri wa NTSA gicigo kia Eastern ya rugongo Joseph Gishohi ugite ni meguthie na mbere gutabania frigiceni teno ithenya-ini ria kunyihia mitino ya barabara. Uyu ni uhoro wa kawaida, especially period ino ya thiguku, andu ni matendaga kunyua muno and turenda manyihanyihie gugakinya hingo ya thiguku. Frigiceni ino yukite riri twerekeire mururumo-ini wa thiguku riria kuonekanaga mitino mingi ya barabara. Handu-ini ha Inooro TV, Geto Muthoni wa Wangari.